Pozdrav! U ovom videu uz mene možete odraditi kompletan trening stražnjice. Trening se sastoji od 6 vježbi i svaka od njih se provodi sa elastičnom trakom. Prva vježba je Gluteus Puls, cilja veliki mišić stražnjice, odnosno Gluteus maximus. Traku namestite blago iznad koljena, lezite na trbuh, raširite noge tako da se ostvari tenzija, da se zategne traka, stavite noge u koljenu i zatim ih dižemo gore. Kada dignete noge, kratko ih zadržite.
Druga vježba je jednonožna duga iz klečanja. Trako dovedite iznad koljena, zatim desnim koljenom stanite na traku, lijevu nogu okružite, usredotočit ćemo se na gluteus maximus noge koja je okružena. S njom radimo ručni pokret. Radit ćemo u vremenskom intervalu 30 sekundi, nema pauze, zatim ide druga noga, radi 30 sekundi.
treća vježba je asistirana abdukcija, odnosno širenje podignutih nogu. Traku dovedite kod kležnja, lezite na leđa i podignite noge. Raširite ih koliko god možete, kada više ne ide, asistiramo rukama da raširimo dodatno, kratko zadržimo te kontrolirano vratimo. Znači raširimo, asistiramo rukama i zadržimo te kontrolirano vratimo. Osjetit ćete jaku kontrakciju Gluteus mediusa. Radimo 10 ponavljanja.
U sljedećoj vježbi radimo pokret unutarnje rotacije kuka. To je ovaj pokret kad se noga zakreće prema unutra. S njim nastavljamo ciljati gluteus medius. Izvedba traka je opet kod gležnja. Lezite na trbuh. Prste pomjerite što više možete u stranu. Traka je zategnuta, zatim pete širimo prema van. Prve dvije vježbe su ciljale gluteus maximus, druge dvije gluteus medius, a zadnje dvije će kombinirati i gluteus maximus i medius.
Sljedeća vježba je lateralno kretanje. Traku dovedite iznad koljena, noge su raširene, traka je već zategnuta u početnom položaju. Kukove spustite, stražnjica nazad, ne unutra, nego nazad, leđa ravna. Iz ovog položaja radimo lateralni korak. Raširi, kratko zadrži, približi. To ćemo raditi 30 sekundi.
I zadnja vježba je most s abdukcijom. Napravimo most koji aktivira gluteus maximus, zatim dok su kukovi podignuti širimo noge što aktivira gluteus medius. Evo kako to izgleda. Znači početno položaj traka iznad koljena, već je zategnuta, blago zategnuta, zatim dižemo gore, a onda je dodatno zategnemo tako što širimo noge, spojimo dolje. Nemojte noge pomjerati puno naprijed, znači ovo je otprilike taj položaj i gurajte kroz petu, znači prednji dio stopala je slobodan.